Okay. So bila kita buat the normal line and also the tangent plane, okay, barulah kita akan dapat point and also gradient vector. Okay, how to find the gradient vector? Now let us look. So dia ada dua benda dekat sini. Satu, equation of tangent plane, tangent plane and negative upside. Second, equation of normal line. Normal line penegak saja. Okay. This is actually 90 degrees. 90 degrees kepada tangent plane lah. So you boleh tambah sikit lah dekat UV. So this is 90 degrees. Okay. Towards your normal line and also tangent plane. So that is 90 degrees. Okay, and also given your equation P not P dot product then have x naught y naught z naught equal to 0. This is equation of tangent plane. Equation of the line P not P dot P ini equal to T darab dengan f x naught y naught z naught. Apa x naught y naught z naught? Pada titik tu lah. Pada titik kita dekat dalam. Okay, that is x naught y naught z naught. Okay, yang ni kalau nak memudahkan mesti di sini lah. Okay. Usually I akan hafal yang tengah ni. Okay, usually I akan hafal yang tengah ni je. You don't need to hafal semua yang dalam ni. Okay, hafal yang tengah ni je. Sebab apa? Dari sini kita darab masuk, kita dapatkan all this function. Dari sini kita expand masuk, kita dapatkan all this function. So you don't need to hafal apa dia ni. Ni panjang lah benda apa. Okay. Example 3.4. Find the equation of normal of tangent plane and also normal line to x naught y2 z2 to be at point 1 and also 5. Okay. So your function will be dari sini. You know that your function will be. Okay. Asalnya tadi macam mana? X square plus y square plus z square equal to 30 kan. So you akan bawa ke kiri lah. So x square plus y square plus z square minus 30 equal to 0. So this one will be your new function. Jadi kan equal to 0 tu baru dah you define your function. Okay, last time kita tengok lah. Kita record balik lah. And then suddenly you gradient dulu. Gradient del f lah. So del f, fx, fy, fz. Ataupun del fx, del fy, del fz lah. So di sini differentiate dapat 2x. Differentiate y square kosong, z square kosong. Differentiate 30 kan kosong. Respect x. Respect y kosong, kosong, kosong. Y square jadi 2y. Z square jadi 2z lah. Differentiate respect z kosong, kosong. Kosong juga. Okay, ialah 2x, 2y, 2z. Carilah at point yang diberi tu. So this is x naught, y naught, z naught. So at point yang diberi 1 negatif 2, 5 negatif 3. So dah 2 negatif 4 10. Barulah masukkan dalam function, dalam equation. So you'll have p not p. Okay, p not p bermaksud, okay, so you tambah sikit kat sini. So dari sini. Okay, so you'll have p not p. P not p adalah x tolak x naught, y tolak y naught, z tolak z naught. This is always the equation untuk p not p. P not p ni adalah direction. Okay, direction itu dari titik p tu ke point yang lain. Okay, so dari sini kita masukkan dia satu ke dalam x naught, y ke dalam y naught, z ke dalam z naught. So dari situ yang dapat adalah x tolak 1, y tambah 2, z tolak. So from here you will have your p not p, which is x tolak 1, y tambah 2, z tolak 5. So that will be your p not p. Okay, masuk ke dalam ni. Dotkan del f x naught, y naught, z naught, and ini tadi which is y plus 10. Okay, hasil dot product mesti vektor dalam vektor. Vektor dalam vektor menghasilkan scalar. Scalar ni dah tak ada dah vektor. Dia dah tak ada dah vektor. So hasil ni, yang ni darab yang ni lambak center
So you will have the first component darabkan dengan first component, tambah second component darabkan dengan second component, tambah last component darabkan dengan last component. This is a dot product. Okay, this is a dot product. Okay, nanti kita akan tengok lagi, selain dot product kita ada cross product. Cross product hasil jalan hasil darab dia lain pula. So there is a dot product. So you will have, this is the first component, this is the second component, this is the third component, and then expand lah. Expand. Dapatlah. Expand saja lah. Okay. You will have here 2x minus 2 minus 4y minus 8 plus 10z minus 50 equal to 0. Ubahlah yang constant ke kanan, yang x, y, z nanti pula gitu. Okay. Ni pun boleh mudah lagi ni sebenarnya. Nampak tak? 2, 4, 10, 60. Kenakan semua. Boleh bahagi ni. 2. Boleh mudah lagi tu. Tapi nak biar macam tu boleh, nak bagi cantik lagi pun boleh. So kalau you bahagikan dengan 2, so you akan dapat sini x minus 2y plus 5z equal to 30. Cantik. Divide. After that, cari equation of the normal line using formula yang lebih kurang. Cuma kali ini, jadi P not P darabkan dengan F, P not P ini equal dengan T darabkan dengan F. T ni apa? T ni hanyalah constant. T ni tak nak membawa apa-apa mana. It's just a constant. Okay? So, dari sini, first component equal to first component, second component equal to the second component, third component equal to the third component. So, dia hasilnya juga equation berbeza. Okay. So you will have first component. Let me just highlight here. Okay. First component equal to first component. Dapatlah kawan ni. Okay. Before that, I would like to add a little bit here. Okay. This is also equal to 2t, negative 4t, 10t. Okay. Okay, this is a function, a scalar. Dia just darab masuk, tak kisah pun. Okay, it is just a function je. Okay, nothing much. Okay, scalar saja. Okay, so first component equal to first component. Dapatlah kawan ni. Okay, second component equal to second component. Mana dia second component? Okay, dapat yang ni. And finally, the last component, the third component equal to third component. Dapat yang ni. Macam itulah. Okay. Jadi, dia ubah siasat dari satu pergi ke kanan. Jadi, kalau lagi, ada satu. Okay. Negatif 2, positif 2, bisa nanti. Negatif 2. Negatif 2, bisa nanti. Positif 2. So, this equation of normal line, equation of tangent plane. Okay. You have two functions here. Okay, normal line. Okay. So just trying to work in my video in which style you want to work. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Okay, jadi kita buat latihan akan ada lebih jelas lah. Okay. Okay. Question 2. Find the equation of the tangent plane and normal line. Sama to the surface yang ni, macam ni lagi buat surface ni. Okay. Kali ni ada x, y square, y z cube, dan x z cube. At point 1, 2. So, okay, I just give you a little bit of help. Okay. You have 3xy square tambah 2yz. So 3xy square tambah 2yz, yz square, yz cube tambah xz. Okay, yz cube tambah xz equal to 21.
Okay, so you finding your f dulu. So ubahkan ke kiri, tambah xz minus 21 equal to 0. So we let f x y z equal to 3xy square tambah 2yz cube, okay, tambah xz minus 21. Okay, so if you were to do it step by step, since you know that del f is equal to fx, fy, fz kan, betul tak? So you buatlah, kalau you tak nak serabut masuk terus mengejut, you buatlah satu persatu dulu kat sini kan. Fx apa, fy apa, fz apa, okay. Kalau you tak nak mengejut lah kan, macam semua nak sumbat terus dalam satu yang panjang kan, okay. So differentiate respect to x, the first one akan dapat 3y square tambah kosong tambah z tolak kosong. Okay, ini aku step by step lah ni. Even yang constant pun lah x juga, jadi constant kosong lah. Okay. So that when you look back, you nak nampak oh differentiate ini adalah kosong, so that itu x. Okay, differentiate ini x, z. Okay, differentiate satu kosong. Okay, fill in lah. Teruskan. Okay, buat fy, buat fz. Lepas tu you gantikan balik del f bracket apa tadi? 112 ke? 112. Okey. 1,1,2. Okey. Lepas tu baru cari p not p. Okey, apa dia? Lepas tu masukkan equation of tangent plane dulu. Okey. Tangent plane adalah apa? P not p dot product dengan del f x not y not z not lah. Okay, sometimes kita biar je del f ataupun del f 112 boleh juga macam ni. Okay, equal to 0. Okay, this is equation of tangent plane. Okay, dah buat guidance lah, cuba dulu tengok. Okay, kalau tak ingat tambah lagi sikit. X not, y not, z tolak z not. This is always the formula of p dot p.
sini dia akan jadi respect to y. So kalau kemudian X sini X Y can be Y, Z can be Z. So first component akan dapat mod. Okay, macam tu je. So first component 3 bracket 1 square tambah 2 koma. Okay. Second component 6 bracket 1 bracket 1 tambah 2, Z kita adalah 2 kuasa 3 koma 6 Y1 Z2 kuasa 2 tambah X which is 1. So dapatlah sini. Siapa yang dah kira tadi? 5 koma 20 4 ke 25? 22. Okay, last one 25. Okay. Macam tu lah. Okay. So yang ini cuma pergantian direct je. So you akan dapat sini X tolak 1, Y tolak 1, Z tolak 2. Okay. So everything is complete. Have your delta F, satu 2, have your P, masuk ke formula expect. So lepas tu masukkan ke dalam equation of normal line pula. So equation of normal P not P equal to T del F. Okay.
adalah first component darab first component tambah second component tambah third component darab third component equals. Curl. Okey, sekejap lagi kita akan masuk curl. Oh tadi sorry. Okay.
semua dapat. Right, so the last one is we have function on the line. So you have first component equal to first component. Right, set. So ni ada kita buat macam mana? Okay. Y kalau 1 equal to 22i. So kita macam mana? Positif. Z kalau 5 sama dengan 5i. So 5 macam ni. Okay, kalau 5 kalau 2. Tak 2. Mana kalau 2. So tolak 2. Okay, boleh? Okay, so now let's go to the next section, which is your the curl of a vector field. Okay, alright. The curl of a vector field, okay, is given by del cross f. Okay, jadi dot product ini del cross f. Which can be expressed as this one. Kita tak hafal ni, tak payah hafal. Tengok yang bawah tu. Okay, yang ni I akan suruh you hafal. Which is del cross f. Okay, komponen I, komponen J, komponen K. Del x, del y, del z. Yang ni first komponen, second komponen, third komponen. Okay, macam mana hasilnya tu ni? Okay, so untuk first komponen cross product 2. Ini coba dia. Ini. So del y f3 tolak dengan del f2 del z. That will be first component. Second component untuk tengah del x f3 tolak del z f1. Last component belakang del x f2 tolak del y f1. Tapi remember, first component positif, second component negatif, last component positif. Yang ni sudah lupa. Okay, positif, negatif, positif. Okay, sebenarnya ada dalam IGP, sebenarnya kita tulis dalam apa? Vector field lah. So remember, you will have your positive, negative, and also positive. Okay. Okay. Lagi kita masuk dalam exercise lagi, kita akan buat sekali lagi. Okay. Alright. Okay. Note, if there is no rotation of fluid anywhere, then del cross f will be equal to 0. Such that the vector field is said to be irrotational or conservative vector field. Okay. Please highlight your conservative vector field. Highlight sikit dekat konservatif ni. Sebab apa? Soalan partial sebenarnya dia kata state whether the vector field is conservative vector field. Conservative vector field, you boleh tunjuk del cross f must be equal to 0. You kena show ataupun proof. Okay, so remember that a conservative vector field is del cross f is equal to 0. Maksudnya vector field itu tidak berfungsi lah, okay, irrotational. Okay. Okay, first example, let us look. Okay, so first component dia tutup, so this is dia tutup. Okay, so you have del y z cube, ini tolak del z, del x y z. Tapi step ni tak payah tulis. Step ni tak payah tulis. Okay, step ni tak payah tulis. Okay, sebenarnya ayat ialah del y z cube. Ini lah del z, y kena z. First component, right? Okay, second component kita tengah pula. Okay. Okay, tutup yang tengah pula. So you dapat del x z cube tolak dengan del z y square y square.
component tutup sekali lagi. So you akan dapat sini X ini akan dengan 3 macam ini kosong. Tolak ini tolak ini tinggal X square je. So Y pasal nampak? So calculating each term dapat kosong tolak Y, kosong 3 tak. I say usually I will make terus. Okay, selalunya I akan terus macam ni lah. Okay. Okay, 0 minus negative y, comma 0 minus 0, comma 3 tolak x square. Okay, macam tu lah. So ni akan macam tu lah. Remember positive, negative, positive. Itu pengennya. Since 0, negative tak apa-apa. Okay, now let's do F together. Okay. Let's try to do F together. Okay. So del cross F, you'll have I component, J component, K component. Okay, so the first things first, del over del X, del over del Y, del over del Z. Ni tak lari mana lah, memang sentiasa X, Y, Z So ini ikut dah balik lah, X cube. Okay, X cube Y kuasa 5 exponential Z. Buka kurungan. Okay, first component. Okay, when we close the first component. Oh, ini tak ni. Pula nanti dia lari juga ni. So when you close the first component, you akan dapat sini Y dulu Okay, close the first component. Y as differentiate, tolakkan dengan Y cube. Y kuasa 5 kan. Okay. So usually, okay, kalau nak study balik, step by step lah. Okay, del over del Y exponential Z minus del over del Z Y kuasa 5. Nampak? Comma. Okay, remember letak positif kat depan. Okay, negatif. Okay, second component negatif. Okay, del over del Y. Okay, tutup yang tengah pula kan. Okay, tutup yang tengah ni pula. So you akan dapat sini del over del X exponential X Z, tolakkan dengan del over del Z X cube. So you akan dapat sini del over del X exponential Z minus del over del Z X cube. Comma lagi. The last one positif. Tak tulis pun tak apa positif tu, sajalah tulis supaya ingat The last one tutup yang belakang, you akan dapat sini del over del X Y kuasa 5 minus del over del Y X kuasa 3. Okay, macam tu lah. So kalau you are comfortable with this style, tulis lah. I am more comfortable with this guy sebab I tak nak ambil positif negatif. Pasal lagi kan tempat ni dah ada satu lagi positif negatif. Banyak juga lah, tak kena fikir. What do you get here? Differentiate Y. So tak differentiate Z respect to Y kuasa 5. Tak. So ini X, ada X tak? So Z, ada tak? So ini so juga. See? So ini tadi B and C is okay. So this is a positive vector. Itulah contoh positive. Okay. So this one is equal to 0, 0, 0. Although soalan tak sebut, so kita mention je lah. Okay. F is a conservative vector field. Okay.
vector field VF lah, vector field. Okay. Okay, function yang terakhir ni C, dia tulis apa? Xi komponen, Yj komponen. K komponen ada tak? Tak ada. Dia actually ada belakang tu, plus 0k. Dia tak tulis lah. Okay, so you just del cross F, you akan dapat sini I komponen, J komponen, K komponen. So you akan dapat sini del over del X macam biasa, del over del Y, del over del Z. So you have here X, Y and also 0. Okay. Cuba dulu. Tutup first component, tutup second component. Ini save over je. Okay. Sebab ini tak banyak komponen. Okay. So usually this is what I will do lah. Okay, so close the first component. Ni cross product, ni cross product. So I tak tulis pun step by step. So usually I can make macam ni lah, kosong minus kosong, macam tu je. Sebab differentiate y respect to 0 is 0, differentiate y respect to z 0. Okay, second component letak negatif dulu kat depan, buka kurungan. So this guy you akan dapat sini, tengah tutup, you have x and 0, z and also x. So automatically you akan dapat kosong, tolak kosong juga. Okay, the last component positif, tapi I tak tulis pun positif, so biar je. So to close the last component, you will have x respect to y. What x respect to y? Again, you will have 0 minus 0. Okay, 0, 0. So again, mention je, f is a conservative vector field. Okay.
vector field, comma del cross F equal to 0. Okay, yang ni saja je ni. Okay, del cross F. Okay, we take a 5 minutes break. Lagi 9:27, 9:28 kita sambung balik. Okay, siapa nak go toilet boleh go toilet dulu. Later on kita akan masuk pada divergence of a vector field, and then pergi divergence, and then section conservative vector field. Okay, dua benda lah. At least we have finished off section 3.1. So now we are in 22nd June, and we are still in section 3.1. Okay, 3.2, 3.3. Kita tengok ni, line integral and also conservative vector field, divergence. Betul semua soal integral. Saya kena skip dulu lah conservative vector field, masalah integral dulu. So you guys only left 1 week, second week also, third week. Ada 3 minggu je lagi nak finish off the syllabus. Okay, banyak benda lah sikit nak cover kan. Okay, tapi at least dah tak ada cuti lah. Okay, tak ada cuti. Okay, boleh kita nak continue? Boleh alright. So let us go to the next section, which is 3.1.4, the divergence of a vector field. Okay, so kalau tadi kita dah tengok apa dot product dan juga cross product of a vector field, and also atas tu apa equation of a tangent line, also normal line. Okay, alright. Okay, so divergence of a vector field. Okay, the divergence of a vector field is a scalar function. Okay, scalar function defined as divergence f. Okay, so divergence f maksud del dot, ini adalah dot product. Okay, so if you have a dot product here, each component will have f1 function as x tambah f2 function as y tambah f3 component function as z. Okay, this is defined at all points at which all indicated partial derivative is okay. Okay, so this is the scheme we want to do.
So first component del del x darab dengan first component part. Jadi second component adalah second component. Ini third component adalah third component. Okay. Ini yang jangan confuse dengan del f. Del f kecil. F kecil yang tak tadi kan. Okay, ingat del f kecil yang lain Okay, please don't get confused with del f yang ni kita buat. Yang ni adalah apa? Fx, Fy, Fz. Okay, sebab f kecil adalah function x, y, z. Which is yang tadi itulah apa? Contohnya x square plus y square plus z square tolak 21. Contohlah yang atas tadi tu kan. This is a scalar function. F yang capital F ni adalah vector field. Dapat compare atas tu scalar function. F yang x square plus y square plus z square yang jadi buat dia seorang dapat. Okay. So this is a vector field. F yourself which is the first component, second component, third component. Okay. Don't get confused. Selalu sulit confused. Okay. So divergence of a vector field. This is a vector field. So ini adalah divergence. Okay. So this method uses the dot product relation between the is a scalar function representing the sum of the rates of the changes of the sum of the differences. Okay. Okay. Apa lagi? So definition positive integration, negative integration, zero divergence in much. So positive dia outwards, negative dia inwards. So zero divergence dia tak ada flow lah. Dia equal flow. Flow in and flow out is zero. Okay. Tak ada apa-apa yang penting lah untuk kita tahu for that part. So first example, compute the divergence f for so x square plus square common ux or z common z cube. So like I said tadi, first component differentiates with x, second component differentiates with y, last component respect to z. So you akan dapat sini. Okay. Go x, y tolak z tambah 3z. So tak ada equal to 0 ke, equal to something tak apa, tak ada dulu. Tak lagi nanti kita akan apply dan lagi kat bawah-bawah lagi banyak lagi nanti kita akan apply lagi. Okay, so question B. So you'll have divergence of f which is equal to del dot product dengan f ingat So you'll have here del over del x, del over del y, del over del z. Okay. Okay. Dot product with x tolak y, comma y kuasa 5, comma exponential z. Okay. So ambil lah satu persatu. First component. So you akan dapat sini differentiate respect to x 1 tolak kosong lah kan. Betul tak? Okay, second component y kuasa 5 directly 5y kuasa 4. Last component respect to z exponential z, dapat balik exponential z. So dapatlah sini 1,5 sorry hasil tambah saya bersilap dah. Okay, hasil tambah. So tambah okay. So you akan dapat sini 1 tambah 5y kuasa 4 tambah exponential z. Baik, 3x square. Oh, ni pisah dia soalan mana ni? Oh, x cube. Okay, fine. I didn't write the x cube. Patutlah. Okay. Tak ada siapa inform. Alright, so differentiate x cube dapat 3 x square. Okay, thank you. So you will get here 3x square. Okay. Tambah 5y kuasa 4 tambah exponential z. So that is just final answer here. Okay. Cuba dulu soalan C tu. Although dia buat 2 components, you can either buat 3 components jugalah. Okay. Again, this is a plus
0k. Okay, assume dia plus 0k lah. Okay, we just add another question. Okay, dia sekejap ni pendek ni. So the last question, vector field F. So you have 5x cubed Okay, cuba dulu soalan C and also D.
Ingat lah, yang ni tak sama dengan yang ni Okay, sekejap lagi ada juga yang nampak ni. Ni tak sama lah. This is not the same. Remember, this is a vector field. Ni sebagai function. Ni this is a function. Okay. So dia macam dot product of del dengan dot f ni menghasilkan satu function yang baru. Okay. Vector field adalah vector field yang ada banyak-banyak arah. This is also sebab dua dot product first kemudian tambah kemudian tambah plus kemudian okay. So not equal, not the same. Okay. Alright, we have around 10 more minutes. Okay, so this is just properties of gradient dimensions of circle. Okay, here, okay, right. Even the same function there, lambda and also the f, the following of this gradient. Kalau okay, there are sometimes given in the buat animation del dot del cross f. Ini kita buat del cross f. Buat simple. Okay, del cross f kita dapat vector. Bila you buat produk dengan another vector, you dapat scalar. Okay, del cross del. Ini dia kena beri function ni, function ni. Okay, dia kena cross product. Dia tak boleh dia kena. Okay, ini nak kasih ni. Ini del square ini lah. Okay, sometimes they make it of such del square ni maksud del dot del. So del dot del maksud del square f del square f del square f del z square. Okay. Okay. Oh, ada sikit example. Okay. So if f is a scalar function and capital F is a vector field, tengok ada perbezaan kan? Okay. Small f scalar, capital F vector field. It means that each operation is a scalar function, a vector field of undefined. Okay, undefined bermaksud. Okay. Syarat pertama untuk cross product berlaku. Okay, remember kan? Okay. Cross product, contohlah del dengan f depend. Betul tak? Cara dapat dia mesti I, J, del del x, del del y, del del z, dan juga bagi f1, f2, f3 lah. Betul tak? Okay, katakanlah dia bagi function f kecil x square plus y square. And then tiba-tiba dia bagi del and del cross small f. Dia tulis tak? Dia tulis tak? Boleh tulis tak? Boleh tulis tak? Agak-agak how do you want to write this one? Macam del del x, del del y, del del z. Nah, ini kira kan del. Oh, ni macam mana? Ada first component, second component, third component tak? Ada. So this is fine. Cross product mesti vector darabkan dengan vector. Dot product tak masalah. Dot product nak darab vector boleh, nak dot product scalar dengan vector boleh, tak masalah. So remember, cross product is only vector field lah. Vector multiply with a vector. Itulah syarat cross product. Okay, so you just tu yang ingat atas tadi tu, properties tu dia tambah sikit. So remember that a vector cross product. Okay, so cross product, okay, must be vector field darabkan dengan vector field. Okay, maksudnya yang ada komponen tu lah, yang macam tu, multiply with this guy juga, comma. Okay, itulah maksudnya. Okay, let's look at the first example. Okay, so del dot dengan del f.
So you'll have, okay, list down dulu. Del F is apa dia? Fx, Fy, Fz, betul tak? Ini yang kita belajar the first part of the section. Okay. When you have del adalah apa? Del over del y, del over del y lah. Del over del x, del over del y, del over del z. That is del. Okay. Ini adalah del. This is del f. Nampak tak? When you do a dot product, first component adalah first component apa? Second component adalah second component apa? Third component adalah third component. So maka hasilnya adalah scalar function. Sebab dia hasil tambah vector dengan vector kan? So you will have your should I do this in the new page? Let us do this in the new page. Kalau tak nanti tak nampak. Let us do this in the new page. Okay. Okay. Okay, first question. A, you akan dapat sini del cross pula dah. Dot product dengan del F. Okay, so my del is del over del X, del over del Y, del over del Z. Dot product dengan del F. Del F adalah Fx, Fy, Fz ataupun del Fx, del Fy, del Fz. Nampak? Okay. So the dot product you will get is del over del X bracket del F del X tambah del over del Y del F del Y tambah del over del Z del F del Z. Okay. No more. Dan tak ada. Jadi bracket. Arrow bracket. Okay. So this is a scalar function. Okay. It's a scalar function. So this is a scalar function by evidence of the bracket. Yes. Del cross del F Y Z. This is equal to okay, this one you akan dapat apa tau? Okay. Okay, so the first component bila you tutup, you akan dapat sini
So now let's just try this guy. So you akan dapat sini del over del x fz minus with del over not del over del x. Ni tutup silap. So you akan dapat sini del over del y lah kan. Okay. So del over del y minus dengan del over del z fy. Okay, comma. Okay, negatif. You akan dapat sini tutup yang tengah. You akan dapat del over del x fz minus del over del z fx. Close bracket. You akan dapat sini comma. The last component which is del over del x fy minus del over del y fx. Okay, close bracket. Okay, so therefore dekat sini you akan dapat apa? A vector field tau. Okay, sebab dia boleh cross product. So you have a vector over there. This is vector del f ialah fx fy z. I'm not sure sebab kalau nanti kita cakap is undefined. But it will be not defined for scalar function. Question C betul tak? Okay, question C. Dia punya soalan sana sini. Okay, you'll have del dot kan dengan fxy fz. Okay. Okay, first of all kita buat yang ni dulu tau. Buat yang belakang ni. Sebab yang belakang ni akan menghasilkan scalar function. Bila scalar function nak cross dengan ni tak boleh. Sebab ni del dot kan dengan f. So we take the back function yang belakang ni dulu. So you'll have here del dot f. Okay, bermaksud you akan dapat sini kejap del adalah del f, del over del x, del over del y, del over del z kan. Kejap ni tapi dia dot product. Oh tak ada juga. Dot product dengan f. Sekejap oh saya ingat. Tak apalah. Okay, question B dengan C ni dia change sebab the problem is function ni scalar function ni lah. Product dengan f kalau dia masuk boleh macam tu. The problem is yang ni akan sama dengan ni. Dia dot f ni adalah sama dengan ni dan f. Itu yang kita nak change. Okay, so question B and C kita tak ikut. Okay, but anyways, okay, berbalik kepada yang ni. Remember lah, a cross product must be a vector field lah. Cross dengan vector field. Kalau tidak, kita tak boleh nak tulis this shape. Okay, the product okay, the product is okay. Okay, so this Wednesday kita akan continue with section 3.1.5, which is your conservative vector field. And then kita akan masuk kepada line integral. Okay, so I hope this week kita boleh finish up until 3.2, so that next week kita akan masuk kepada section 3.2.3, which is your grades theory. Okay, so any questions before we dismiss? Ada soalan tak? Alright, so see you on Wednesday. Thank you class. Alright.